Pinilake Somindar adang yoga arni lo. Bangso arni det pi adang chot lapukalisi Somindar adang along ki doan adet along anta mithang e ok epran ki misenje aphan yoga asai ki claim do na sonsi ladak Diphu rong so pia long setami ingdeng nerkep Somindar adang yoga arni talon pon. Kedamtang surihini ra kriplia ningkan matijong ni phai kriplia ni United Nation a hinpen wosik ni phai inquiry siar ni abangki Somindar adang yoga arani mate international yoga arni lopusi pangdak ponlo bangso pen aphi kedamtang surihini ra krepho aningkan wosik ni phai inquiry siar ni penke kechengsi Somindar adang yoga arni katalon pangcheng ponlo Laso teng pen pining surihini ra inquiry hini anabangki ingdeng nerkep Somindar adang yoga arni katalon nang pleng tanglo Lason si pini bangso ingdeng nerkep Somindar adang yoga arani det pi adang along katalon dun ason si Karbiang long ahempi Diphu rong supi angkang kasa patu aklam along pen danglok taralangso Karbi People's Hall along tame talon dun. Krira Bharati Karbianglong District Committee kacepatir pi ponalong Karbianglong Sports Association a hinpen cherap chito dunsi piniada por phai troxy pen yoga ke paman pon asonsi taralangso Karbi People's Hall along sitami paman pon bangso hut Karbianglong General Council CM Bari mate MEC Tuliram Ronghang MLA Bidya Singh Ingleng MP Horen Singh Be pen danglok kedoan MEC atum chitong dunsi ingdeng nerkep International Yoga Day Mesen pen paman pon News report Longsodar Inti Karbianglong Live